Masa nama sahon diamunan mengburu nami soni nami kami ula muna do tulang muna panjaitan asai benar dihita orang ula do tulang suap semuanya kan waktu nami nanok dengan nanok panjaitan do buru nami rakma hita pendapat raja di pamurunta asa maracara hita jadi cuma lima emang buru ya kami do mengarade nang roh mahami nakko mahami tu bagas muna Masuk mam tulang. masuk malita jujur masuk tu baik mama musik nalo di teh Oras. Someka akaina idoro degamu akaina di doro ama merikudi masih aturan mereka jadi songonima dihamuna jajan memang buru nabi raja mapau diroktakas jebora hamu amang buru di haroro nabi raw mata bentuk kamuna ima uju adong buah-buah muna di dong juburu belai nami heran nami siya tonga-tongata asal itu emang buruh mau lihat lima tua mata mertua di bata didongai dido hamu lau mantalo hami horok hula sok soni nak kami hula muna do tulang muna sok asal itu hopar tu bakatayan na budari emang buruh pertul mahami tutu hula tulang ada bentuk kamu di napasahatan hata lauri hata nadengkar hata tukar-tukar tuhamuna amang buru nami tarlumbohi di buru nami dopau punami namak kabaluhon helan namion asal ipe hopartusi amang buru tarsongan mo yang acara naboy di batu pahami menutup kurang lebihan non babuhamu tu hami horok ulah tulang na parjolo pinasahaman tu amanta situ amarlan marente duk sidung marente las dulu tidak martangiang sidung martangiang pinasahama tuhamuna bonani hasuhutot lau pasahanton ulos naborati ulos perselangan tu herata manang amang burutta dukoni pasahanton tama muse ulos tujung tu burutta dukonian non mandokata mahita pangatunan no madokata pagdulungan siya namuna burunan piranami lana dukoni pasaton tayo matuhamuna inatta suripada dukoni pinasama tunadua-dua pagdulong sahali pengurus ni panjaitan do buruna wilayah selatan saja na dua-dua no pinasama musay dua mata Dr. Andus Janan Panjaitan nama ngalak dari nang buru aluan dukunian non pinasahapan tu kuna ni hasuntut takas dukuni pengurus masih Jabodetabek dukunian non Maren di mai tata tutup maka so ni matara boleh di ma ope noen
Pulau Cabang Babong dinamakan LD Dotangyang. Mau lihat di hamo permusik namin dan sekarang jo buku RT 270 sia pasah masuk pasah masudena nahinol sohoming Today bata jauh memperdingkan bahasa ya. Ay guru di ibana do tano do laut lampe di tahijau marohana do nasau. Ay guru di ibana do tano do lampe di tahijau marohana. Puji-pujian mauliate madiho ale de bata Jehovah amanami namaringanat di banua gicang marhite-hite Yesus Kristus si hokop si panguluhani diluasore mehami di manugoton kami peparan yung pong nami si Raja Pajaita doh guru nami nadong di Jabodetabekon bulas sahat tubagas niya mangguru nami Raja Marpau ima Tuhan di namamuka ulahon nami di bagasan manuguton magbocir may nauniala ama siyang tonga-tonga na sida ima bere hela nami ditikyon ale amang naik ulahon na ulahon adat na pinukan yung punami si jolo-jolo tubo na sumanan o turohan. Ima pasahaton, ulos parsilangan, ulos parpuri tubere nami. Dohot pasahaton, ulos narudoki tubo nami. Alani Tuhan at cara ninyo pasahak matuhoa sa tagdimtor di porbadia mana mendongani kami. Maniroy-roha dohot pikiran nami. Asa marsahala kami di napasahaton hata tugat-tugat turaja di panguruan nami yumuhi matuboro nami do at kapaupo nami at tong parsahalay na kami makita-kita to dini ulaw nami yon di bagasan buar ni Jesus Kristus Yakob si Panguluhan. Amin. Jadi yang kamu dia para video mengita nafas hatong kudus parserangan tuherata turunkan son. Jadi amang guru ala dungar kami nafas hatong bertau majorok Dihobere Victor Manapun di Sondororo kami tulang Raja Panjaitan di parsirangan na pinasahan di Batatu Hita inaparjulo humorhan matahotong Tuhan di sisona komere itu Pontibius Soi na malas kirohan kami yang katulang takas untuk kuasa kami paropat dalam kami martangian lihat dokter mata martua de batang asal kia dipuri berbagodan ulusok pura-pura pepek sahur matua alai ada si manuk-manuk si motor ada runatora ada si lurung tupuk si lagu lomo di loha orang mahobere mata kotok tuhamu meninggal hoti paralangan-langan di tiga loko bau pukul pagi doa nabi tuh tambah tua di batang
pasahaton nami masonari sabutmu sabut persirangan ulos putus itu madohim yang guna mangulos itu di amat tadi batadu ada pos korohan nami di amat tabar tua di batau masonari ulos sabuton mana putih nauli mau mana putih dari ganti sudiakan nanti tinggalmu selamat jalan mabere selamat tinggal mari hari Ima, nama satu dosa putih mak. Jadi tersohonima amang buruh borak nilak kanani lawan sahaton kurus persilangan tuheranani amang buruh nang besok baru duduk na titi amang buruh di pagpapok kamu tulami baru kulau na nutula plus urutan namin mamuse pasahaton ulus tujung tuboro namin sa patanda na dihabaru buru namin yon amang buru namin sa tumatongan ni keluarga nasida borat porsuk do para kaum namin amang buru ala takas ko to ami amang buru namin yon meninggal rupa punami lo buru namin umur 57 tahun masuk adong dope marhasipanan berenami berenami jatuh matungan nasida alai ada dua memburu na taulahon dua nalorok inna berkota lautu ada nupunta na perdolo ilo tay hutos siap puni ikoroba hami memburu basahaton ulos taurati tusi matujuk ni buru nami patanda naung jumoro heran nami meninggal hon keluarga ni buru nami lo penami so asa ibe amang buru dosa umat gitu hani terlumobi tubona ni hatuhuton nalaw pasahaton ulos tujung turun nami mulut pengatatan na bulari amang buru ulang sadari mata batupa dinaneng boraan non bakit memang buru nanon bukal nami ma urus taurati siap simat tutung di buru nami angkian terhibur rohani buru nami suaktori na paupu nami na tinggal memang buru nami so asa itu naik tino kamu kaburju pasahadam ulos tuyung tugurunta di parok noti paupunta na luar isong pasadang ma jadi suami bayi hogurku marhata batak na makata hono gak mungkin berbahasa Indonesia di hogurku mak di sinetio di soror kami hula-hula di pasirangan tapi nasahat di debata di tempat juru helangannya di si bahasa hotak kuburku daun bita kasrataro di parli otakku komo sudah kami bertanya tua bata di bata asal kian rokat bugani rokat mamora doamu sahur berdua kelangan yo alai dak sakat tengah sahur sakat di batang ayok na dua sarikda to sarosa nama na sarikda to sora sarosa na kurat tano nama ninja buang kohosa ngedagi kurat ganita asal waik pe bolu pasahaton nami matuho ulos tun di sekitar orang muda doho burunku unduk maho bersobat wamat tabar tua di batang
Agia tak tong di parbuku di batao di kita untuk dulu. Paling kepada ini palongkor papa berenmu masoba sobat dari bata manangaha lasni roha arsakwe marhabatiat tuamat tadi bata. Yang kota yang nami belum. Saya di parbuku di batao di kita untuk dulu. Di parbuku itu tarilah memburuku. Mau saya buat sehat turun dunia apa nabi on asal orang nabi bahasa tidak dua tobat di si badun persubadan di si mamora paling mana dulu beranto ya lu tak tahu orang non hela nabi beri nabi tuingan persatu kinani roh asilah sederhana di pargumu di bata mau bukan dulu pukul dengan anda orang semua pasal mau situ tolong